Myanmar nam si paiten China ram ribula khopui poimo takchu anthunun ta ni an soi he Paul Three Brotherhood Alliance tia hriat hian laukai khopui chu a hmuna om sipai regional headquarters a in pek nuwa an lata ni an soya Myanmar nam sipai Paul pakhat chuan China ne na an ram mar chak ram riboi tak khopui poimo tak chu kar tam tak chung zet junta sipai te ne na nasa taka anin bei nuwa anthunun ta ni in nimin tlai khan thu chuan siam he Paul Three Brotherhood Alliance hian laukai khopuya sipai regional headquarters om chu a in pek nuwa alata ni in asoya laukai an lak na hi October thla tanga in tran nam sipai Paul in zom khom ten nasa taka bei puyan thlak nu nun berania kumsang ni somni pakhata sarkar pai thlak ani nuwa Myanmar sipai sarkar ta na lom beran ni all kokang laukai region chu Myanmar Military Council om to lo na ram ani to ani ti in thu chhuwa chuan atar langa junta thu puang tu chuan Reuters in thu chhuwa siam tura abiak po achang lawani heng Paul te hi indona ton hriat nga tak tak Paul Pathum Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA Tang National Liberation Army TNA le Arakan Army AA te an niya heng Paul Pathum te hi Myanmar Parallel National Unity Government NUG in a thlopani chu mai baka Organized People Defense Force mimal tenan zui bokani hei wang hian mi puirorel democracy lokir le theina tur ruah manna asiam ziatar langani October thlatob lama tang khan Myanmar mar chak lama sipai le nam sipai Paul te in kara tharum thona buina chuak na sa le a an threnom ram pani te in biak na kalpui tu chuan in ka hai ti to ba phu ta ni Myanmar khopui kokang bial boi tak laukai thi online scam kalpui na mun pui anga mingthang takania China junta trangrol Paul poimo tak ram ribula nam chi sang Chinese military then khat ne na inzom na nget tak nei bok chuan tun nai thla engemaw zat chung khan Myanmar junta in scam center khar chung changa ma alak lo wangin alung oi lo zual hle a October thla a an bei pui thlak tran tir khan Three Brotherhood Alliance chuan an thil tumber chu scam center te ti fai ni tur thu a soyani December thlatop lam khan China chuan an ram mi pui te chu Lautkait area chuasan turin angena ven himna lama harasat na om thai ani thu a soi bokani Lautkait hi MNDAA mun pui hlui niya Lautkait in pek na hi Regional Operation Command lak masak berani ti in political analyst Yami Hiu chuan social media platform Xa aposa asoi Myanmar sipai te hian Rampuma Regional Operation Command somni chuan nei ni Manipura Language Daily Editor chu Nimin Khan manania a paper work article ate hian more aral thuam keng te baina anasa hle a Imphal hiwen lan pau editor Danabir Maibam po chu Criminal Conspiracy le Official Secret Act 1923 a Klaus Shang bo chiat na pu ani hiwen lan pau thuzia khi October ni somthum pakhada tanga Myanmar ram ri khopui chunga bai pui thlak na thlenga SDPO in Komendo pakwa athi puile liaman tordan vel aziana niya Maibam hi nithum chung police ko ta dania hei hian media fraternity le Paul Shanga thinrim na asiama December ni somni pakwa a Language Evening Daily kanglei paki meira editor in chief wangkhem cha siamjai manani wangin an hlau thong to hle ane siamjai hi remna ti se thei report incendiary ti chuak nia pu ani boka pathiani liam ta khan bel pe kania police ten anman editor hi All Manipur Working Journalists Union President loni to thinani police thu chhuat chuan anman hi morea thilom dan report nena inzom ni inan soya Elite TV editor Jit Ningombam chuan editor senior man hi a thlop lova a reporta thilti sura nei ni chuan chiang zoga sei turin anti thaini ti in a soi Manipura ven himna khau tak kara
lailonga mi panga ruang William an ni tun hnaya Manipur boina chuak wanga thi Pangal community ami ruang panga te chu state chunga Thoubal district a William an ni January ni khata Manipur Thoubal district a Elong Jingjao area a silai me pu wanga thi mi panga te chu Islam sa khu phum dan le kalphung angin thole ni khan win ni a silai me pu na thi te chu Mohammed Sirajuddin Maka kumsom nga pangami Mohammed Azad Khan alias Sapikpa kumsom thum pangami Mohammed Hazen Maka Mayun kumsom ni panga Muhammad Dawun Khan Punre Mayun kumsom limi le Abdul Razaki Mara Mayun kumsom thum pangami te an ni a Imphal Jenims Hospital postmortem kalpui ni nuwa phumani media te komna sarkarin Joint Action Committee adin co-convener Islam Makacha chuan Muslim le Meitei community mi puite inkara communal slash tual chung buina a omni report chu anola social media platform a tual chung buina engma post lo turin mi puite ngen bokani hemi ma hian January ni thum khan Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan Pangal Manipuri Muslim member te chu ruang panga phum tura angen na an pom du lo wangin meeting lo nei to ani meeting nei chung hian Singh chuan Pangal member te hna mi thi chung te hna cheng noi som pek ani tur thu le ung member pakhatan sarkar na pek ani tur thu tiama meeting a hian hliam tur te hna jangla dom na cheng noi ni pek atiam bokani meeting chungchang hriat tirna pein eksa chuan Meitei Pangal khotlang CSO te nena official chen na ina Hornbull MP Sana Jauba lei semba Hornbull Minister Sri K Govindas Hornbull te ma a meeting anei thua post ani outfit hian Thoubal district a Lailong Jingjao chengten ruihlo zuar pakhat thilzor laksakan tu wangin an member ten an mani inven na tan silain mit puak ti an soya Manipur marchak state a hian me ni thum sang ni som ni pathum atang khan namin kara boina na satak achuaka Meitei khotlangin schedule tribe ST an phut du lo nalan tirnan state chunga Tlangram district a tribal solidarity march bot sainia Manipur sarkar chuan January ni khata silai me puani dan chu chui chiang turin member paruk omna special investigation team aruata heng pola tang hian atira mi palian thingala anuwa mi pakhata thi belle ni nikum me ni thuma namin kara boina chuwa tang khan state chunga hian mi zan hi velan thi to a mi zatam takin liman tur to bokani mi singa chuang chu mun himlama an tlan chhia Manipur Valley District Thoubala Tharum thona thlenga hian Valley District Shangshanga curfew thar siamania Tharum thona hian mi som pani chuangin liaman tur to ani mi pakhat liam na tak tur Mohammed Abdul Razak chu January ni thum khan thi ni the Hindu chuan sub divisional police officer Mohammed Riajuddin Saan SIT kai shroi don ni natar langa hereng in ang N Suresh Singh Baka hian Inspector Masood le Sub Inspector Mohammed Anwar Hussain S Budon Singh le N Thomas Singh tepo tima hian an telve bok ni ina sai Hindus report chuan Chief Minister N Biren Singh le Meitei Pangal ho Joint Action Committee te inkara inram na thuthlung zia ani thupo atar lang bokani Nimin Khan a official chen na ina Meitei Pangal khotlang CSO te nen meeting an nei thua posa Hornbull MP Sana Jauba lei semba Hornbull Minister Sri K Govindas Hornbull MLA of Lilong Sri Abdul Nazir tele official dang te chuan an meeting nei thu hi an sai Manipura Vernacular Daily Hiwenlan Pau editor Maibam chu Nimin Khan Imphal police tenan mana an hren chan hi tun thlengin hriat ni lawani police te thu chhuah chuan Manipura thil thleng mek chungchanga media house in thu thanga ti chhuah wang ani arin om thu police thu nei tu te chuan an sai tun hnaya Imphal court chuan senior editor Wangkhem Chai Samjai chu bela pe a tun hnai khana paper
khanglei paki meira vernacular evening daily a incendiary report nia soi ati chuwa wangin manania Imphal police te chuan an status yak tu umbrella body All Manipur Working Journalists Union President Louis Samjai chu an mana hemini vek hian court chuan nithum chung police custody a ada le ani khati jong khani se video dot le lo chang le don nia